lam chiang hamo thong ni kula ruk Tangkhawng ni thaili thong pang thar rak ngai ti ding in kanin som than na mayung thabor kasi Chiaram Thanglei CDF Puli Fund ni Chin People Union Chin People Army CPU CPA Andir Kong Phongning Te in Anthan Chiaram Thanglei a Shambun mi Chin Brotherhood Chungtal Asemi na CDF Mindat MRO CDF Matupi CDF Completely CDF Daiti in Puli Fund ni Anhoram chung a ram khil kong le ral kong thati in an kalpi kho nak ding cha ti in Chin People Union Chin People Army CPU CPA andir kong January ni hlai ni zan a phungning te in an than aliam chia thong hi kul langa kum November ni hlai nga a khan kan rak ti ri a CE Chin People Union Chin People Army CPU CPA chu pezul in Chim Brotherhood chungtal a lungthaute in a kau ralkam uknak thalo sho ding chin mi phun ni mate khu khan lairel na kan hu kho nak ding le Federal Democracy ramkom achwa kho nak ding cha a tin mi a khat mi tang thi phun ha he pezul in kan tang ti lai I ram khel kong le ral kong a betak te in ren kan ton chin lai tia an that mi a an lang ter Salai Peter Tangkhawng ni Sim Brotherhood hi kan rak dir ka a chun puthum long kan rak si I puthum ni kan rak dir mi asena in kum khat kan thling I phuruk a kan kar atu chu DRC CDF Daizong Sim Brotherhood a an rak ifon be changna in atu hi phuli kan se than chang CDF Mindat MRO CDF Matupi CDF Completely CDF Daiti in phuli na chu Pupakhat a ani funtom I Chin People Union Chin People Army CPU CPA Andir Chucha a Chin Brotherhood a hin CPU CPA CNO CNDF ZFU PDF Zolan Le MTC MDFT in Puli kan se chang lai tia online in antuami Chin Brotherhood CB Andir kumni tlin ni chamtuak thongni kulanga December ni som thuma khan achim Chim Brotherhood chu aliam chia thongni kulla thum December ni som thuma khan anrak bir I Mindat matupi falam le chindoi khopi chu tangthi phunha he ka dau in an la kho chupin a aliam chia thongni kulla li kum December kulla ni a khan complete khopi I a ummi SSPC ral ka pol chu khopi chwatak in anjam di cha a Chim Brotherhood chungtal CDF complete ni ukshoi nak an kalpi choma tia thai si Mizoram a TV zot nak in kum khachung a menu zale somli leng anthi India ram Mizoram ram kul chawza ni an lang turning a aliam chia thongni kulanga kum chunga khan TV zot nak in menu zale somli nga annun nak aliam I menu zani somuk sari hi TV zot nak pin a HIV AIDS zot nak di in zot nak phun hi in an zot na dia the Hindu thongjap nak ni alang ter thong hi kulanga kumchunga khan TV zot nak in azomi menung thong hi zan hi somsari panga mu chap an si I chu chung a ni nung thong khazakwa hi chawza si zung le ngandam nak zung a an chek mi na chung in an hu thar mi na an si adang menung zathum somsari panga hi chu private clinic a achek mi na chung in an hu thar mi na chazin asi aliam chia thongni kulali kumchunga khan TV zot nak in azomi an hu thar mi na hi menung thongni zan hi somkwa khat an si I thongni kulali kumnak in azo thar mi an tom deuh na in thongni kulanga kuma khan athimi chazin atam deuh tia achim TV zot nak in azomi an tambik na hun chu aizol pengkop chung a si I minung thong khazanga somrukwa an si chupin a lunglei pengkom chung a minung zale som nga scholarship pengkom chung a minung zale som thumriat le southship pengkom chung a minung som nga mi azomi na an si dia the Hindu thongjap nak ni chun alang ter
Gango pengkom pyo so thi khwa pan ni an lak SSPC ral ka ple pyo so thi somni leng an thi Magwiram chan gango pengkom chung I a mi SSPC kutang pyo so thi khwa pan ni chu wal chung shem tlai tang ti phunha ni ka do in an lak ho I SSPC ral ka ple pyo so thi somni ni an thi pin a shem nam tam ngai song an lak chi kho kong Gango Pengkom People Defense Force PDF ti an than Gango Pengkom PDF li tang ti phunha ni kan hunram chung I a mi SSPC ral kap sakhan pol le yu so thi khwa pol ka daw nak chu December kula sari ni thok in yo land operation ti in kan kalpi Gango peng miao khiyang khwa I a mi pyu so thi sakhan wangwa pyu so thi khwa le chi pyu so thi khwa shwe mi ta pyu so thi khwa le to chang au po sakhan chu boi khat a lu no in kan ka na I wangwa pyu so thi khwa chu tlanting te in kan la kho December ni som thum zonga khan miao khiyang khwa in achuak mi SSPC ral ka pol kan ka tham ha cha a SSPC ral ka par ru an thi I thiam ma tur mi song an tam ngai chuban tuk thiam in January ni li zinga khan chemi ta pyu so thi khwa zong ka dau in kan la kho zang ni chung ka dau na ga chun SSPC ral ka blai in somli ni an thi I thiam ma tur mi song an tam ngai pin a mai thal zu riatal in shyam nam tam ngai zong tang thi phun ha ni kan lak chi kho tia Gango Pengkom PDF ni an lang ter chupin a tual chung mi na song a him nak mun a kan thial kam na I an her mi identity role le an ngandam nak song kan zau khan na pezul in Yoland operation kalpi chua ma a si I tual chung mi na ni vanral in kan hin kho na ha zong kan ira rin ngai a her tia Gango Pengkom PDF ni an that mi a an lang ter chi Yoland operation chu Gango District Military Commandant I a mi Battalion na CDF KKG Battalion 5 Battalion 6 Gango Pengkom Paka Pha Miang Peng Paka Pha Yo Army 1A le Yo Defense Force 1DF tang ti phna ni an kalpi cho ma mi asi yom maram asi mi Gango Thile so cho le Rangshi ko people hi chinram pe tlai nak cha a abe pi ngai mi an se na dia thai si Rakhine Bangladesh Ramri ka daw nak a Muslim shamtlai phu zale som nga leng an thi Rakhine Bangladesh Ramri Naftiva pong a Rakhine ral ka ULA le Muslim shamtlai phu polkar a ka daw nak a fak I Araka Rohingya Army ARA tal in Muslim shamtlai phu lai in me nong zale som nga leng an thi tia Rakhine Shambut Narinjara Thawngchimnak ni January ni hlei a alang ter Naftiva pongkam I a mi ral kap sakhan pol chu Muslim shamtlai phupol ni an ka ruang a kapni ka ru ka dau na ka chua hi a si I ni drone pol zong an man chi cha a thi mi an tam nak ruang hi a si chu ka dau nak a chun Arakan Rohingya Army ARA tal in Muslim shamtlai phulai in menung zale som nga leng an thi I thiam ha tur mi zong an tam ngai pin a Shem nam tam ngai zong ni an lak chi kho azami pol chu commando hlei thum ni tilong pol in an doi na I Bangladesh ram chung a an zam ha hi a si January ni hlei ni zinga khan company kar ka dau na ka chua hi a si I Bangladesh ram chung a azami Muslim shem tlai minung som nga shong zong Bangladesh ram ri hak tur al kap BGB ni an tlai na tia Rakhine Shambun Narinjara Thawngchimnak ni chun alang ter Rakhine Shambun asive mi Western News ni chun January ni sha jing thok in Rakhine ral ka ULA le Muslim shamtlai phufon asimi Four Brother Alliance All Rohingya Army FBA ARA kar a ka dau na ka chuak than I Muslim shamtlai phufon in athimi an tam ngai pin a
Bangladesh ram chung I Azami Muslim Shamtlai Minung Somga Thumzong Bangladesh ram Rikmak Tu Ral Kaple Palik Fat Ni Anrak Lai Na Lai Atong Mi Muslim Shamtlai Somga Thumchu January Ni Lai Ni Zing In Bangladesh no ngai tu pol ni chaklat nak tu sham an thok na kong tol chung media pol ni an lang tar tia January ni lai ni a alang tar ve Bangladesh thongjap nak zong ni ULAA le Muslim Shamplai Phupol Kar I ka daw na kachua ruanga hin Sham an ka mi chiu khachu Bangladesh ram chung a atla I Bangladesh ram mi ngak chia pakhat anun nak aliam hi kong he pe tlai in Bangladesh chawza ni dan tat nak pek na ding in tual chung mi ni nol nak an tua tia alang tarve Muslim Shamplai Phu asimi na Rohingya Solidarity Organization RSO, Arakan Rohingya Salvation Army ARSA, Arakan Rohingya Army ARA le Rohingya Islamic Mahas Arakanti in Puli Fund ni Co Brother Alliance All Rohingya Army FBA ARA Andir E Rakhine Ral Kap ULAA Dauding in Timlam Nak an Ngai Kong Aliam Chia Thong Hi Kulali Kuma Khan an Rakthan Student Armed Force SAR ni SSPC Ral Kap Play Ruk an Tlai Na Minung Hai Thum an Sin A an Fon Magwiram Chan nga phe peng ambadan lampi le pateng mongwa lampi chung I thani chung ka daw nga ka SSPC ral ka thlei ruk an tlai na I minong hlei thum mizapi sin a ani fon kong Student Armed Force SAR ni January ni hlei ni zan a an than alwan chia thani chunga khan Student Armed Force SAR ni Operation kan kalpi chwa manak ambadan lampi le pateng moya lampi chung ka daw nak le SSPC ral kap sakhan in azami ti in andi lak fon minung hlei ruk kan tlai nga I ramkip ni an ngai mi ral kap phung lam he a tlak ning in thate in kan zau khan nga chupin a thlan hi chunglong a chun Sergeant pakhat le Lance Corporal pakhat ti in SSPC ral kap chungtal hlei thum zong kan sin a ani fon atu bantuk in kan sin a fon mi SSPC ral kap chungtal hei thum chu Student Armed Force SCR a pezul in ral kap antuan mizapi fa nak le harnak akan pe tu SSPC ral kap daw adu mi pau chu mizai pau lunglom te in kan chawhan kau na tia Student Armed Force SAR ni an than mi a an lang ter SSPC ni Pajenda Khwami Zathum Leng Ralpho a an tlai na umnak in tam ngai zong an khang Magweram Chen Mindong Peng Pajenda Khwa chu January ni hlei thum zing a ralam sel mi SSPC ral ka pol ni an lu hno I tol chung mi Zathum Leng Ralpho a an tlai na kong le umnak in tam ngai zong an khang kong Taya Pengkom PDF Battalion Pali in Tuambao ngai tu ni an chim Pumpuan ho in kan kami ha SSPC ral kap thazang zani somnga shong ni Pajenda khwa an lu no Pajenda khwa hi in zani shong a umna khwa si I tol chung mi zathum shong an tlai mi na chu siangniam run a an shan na tol chung mi na umna in zong tam ngai an khang chang SSPC ral kapol chu Pajenda khwa a umhun an por kau ri ralam an sia lewa khan Lapang kain kopong an pan a bompuan ho in an ka nga singo palik sakhan kan ka liao zong a khan Kadaw bombing in ralam sialmi SSPC ral kapol chu Pajenda kopong a an ka nga I SSPC ral kap athimi le tliam ma tuar mi an tam ngai ruang a atu bantuk in Pajenda khwa an lu no hi si tia Taya Pengkom PDF Battalion Pali in Tuambao ngai tu komiat ni khatik media a achim Pajenda khwa alu no tu SSPC ral kapol hi January nil thai ti zinga khan mindong khopi thimnak a vot an thlak mi pol motor panga in Taya khopi lei I an kalpi liao Pajenda khopong an phan a tol chung sham tlai phunna ni bompuan no in an ka hna I SSPC ral kapali an thipin a
liam ma tur mi song an tam ngai tia leya pengkong PDF battalion pali in twangwang mai tu ni chun an chim Thailand a delivery pa pakhat avail to Myanmar mi paruk an tlai na I pangka an liam tar nu a an thla than na Thailand ram samu prakan khupi I a ummi the one rolled or my a Thailand ram mi delivery pa pakhat avail to Myanmar mi paruk chu Thailand palik ni an tlai na I pangka an liam tar na nu a an thla than na kong Thailand Thawngchimnak ni an than January ni hlei khal Zinglei sanga khan Thailand ram mi delivery pa pol le Thailand ram a rentuan mi Myanmar ram mi phu pakhat kar a sikwal nak a chuak chu nu a January ni hlei thum zinga khan avil mi Myanmar ram mi pa paruk chu the one roll door manager nu he ti in andilak in paliksin a ani ap tia thai si Myanmar ram mi paruk chu paliksin a ani ap I an sual ani phuang chang chun ani valeu I thong atong mi Thailand ram mi delivery pa pakhat le Thailand ram mi na chu rakan ngai thiam sham ko ti in an nol na kan thina toy ruang I kanevel mi hi kane ngai chi thuk atu nu chu kanevel ti lai lo ti in min san an thu chang vala tong mi pa I a motorcycle rep nak ding cha ti in Thailand tangka bet thong that liam ding zong matlak nak an ngai chang chu nu a Thailand palik ni dan tat nak an pek mi na tangka zong vala tong mi he avil tu na he kap ni in an liam tar na nu a an thla than na hi a si tia Thailand Thawngchimnak ni chun an lam ter lungmali post tha jang akan pe I kan thong chim angai tu nan di lak chung a kan elom tuk hring hran thai jing lei a thong pang thar he kan e tong than na lai